Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Müminin kadir bilin. Ez îro jwara ba'sa mi'yar miqdar qiyas ajî pîvanê Müslümantî bikim. Ana em ji kê bipirse divê em Müslümanin. Tu kesekî navê devê me tirşe, ji her kesekî welatê me bipirse divê em Müslümanin. İca divê em bipirsin tişta ku me dike Müslüman çi ye? Pîvanê Müslümantiya me çi ye? Bi rastî jî em Müslümanê ku Qur'an baz dike em ewin, an jî me Müslümantiya xwe li gora pîvanê nefsa xwe, li gora pîvanê menfiata xwe, li gora pîvanê meqam, mewqe, şan û şireta xwe girtî. Du tişê ji hev cihê ye. Yan divê pîvana İslama me Qur'ana pîroz bi ku em dixwînin, avan ayetê em dixwînin, an ne ew bi wê şexê eğer em li gora heva û hewesiya dilê xwe, li gora şanê xwe, şohreta xwe, meqamê xwe, postê xwe, em bivê wezîfa xwe em Müslüman bin, wê şexê em ne Xwedê dixapînin, ne jî dikarin Müslümana bixapînin, em xwe tenê dixapînin. Ji ber wî li gorê baweriya min qasê ku min jî Müslümana fehm kirî, Müslüman divê em Müslümanin heta İslam zirarê nedin. An jî ji rûyê İslamê da zirar neyê wan. Yani xêr û bêra İslamê ji wan re pêşkêş digirin, lêgava behsa cihadê, behsa qîtalê, behsa şer û behsa mücadelê û behsa em bivêjin çûna herbê û em bê mücadelekirina re dijî heq û zulmê tu lê nirê li wê derê Müslüman divê ji Xwedê re divê tu li vira bisekine, ji vira şûnda Rebbê min em bivê, Rebbê min nefsa min. Yani Xwedê Teala ji rububiyetê derdixe, gava zirar bigê divê nefsa min Rebbê minin, gora menfiata xwe, li gora ticareta xwe, li gora bêrîka xwe, li gora pîvana midda xwe behsa Müslüman tê dike. Ji ber vî yani di tarîxê da jî gava Pêxember aleyhissalatu vesselam di destpêka hatina wê da tu mêze dike em bi vê qismê ehlê kitap ku Yahudî pirêwan Yahudî bû, ewana jî tiştê ku îro Müslüman dike wan jî ew tişta wê demê dikir. Ji ber wî Xwedê Teala gava behsa pir behsa Yahudiya em bi vê dek û dolab û fêlbazî û em ê nesamîmiyeta Yahudiya dike, mena wî divê gelî Müslüman de di dîrokê da em bê gava Pêxember aleyhissalatu vesselam hat, gava Pêxemberê beriya Pêxember aleyhissalatu vesselam hat, ümmetê beriya we ev xeta kir, ev şaşitî kir, ev nerastî kir, ev fêlbazî dek û dolab kir û îmana wan temam nine, wana ne mü'mine, wana ehlê agirin, wana ehlê cehennemine, ne bi hûştêke wan şaşîtiya. İro gava meriv li ayetê Qur'anê mêze dike ümmetê pêşiya me di çi dek û dolab û fêlbazî em bê fen û futê nefsî û şeytanî re derbas biye, Müslümanê ana jî di heman demê de ye. Xwedê Teala wê wextê em bivêjin ew rezîl kirî, riswa kirî, perîşan kirî, ser wan da pisî barandî, em bivê yani pisî manewî, yani dünyayê da tu qedr û qîmetekê wan nemayê, aniha kesê ku divê em Müslümanin di heman rewşê de ye. Ji ber wî berê jî aniha jî em bala xwe didinê Müslüman bi hinekî kitabê bawerin, bi qismekî wan bawer ninin. Yani bi hinekî Qur'anê bawerin, di devê xwe da, di teoriyê da bi devê xwe dibêjin Qur'an jêdera dînê me ye, qaynaxa dînê me ye, kelamê Xwedê ye. Divê mirov bi Qur'anê temamê bawer nebe. Devê xwe dibêje. Lê gava tê icraatê, di icraata wan da derdikeve meydanê însan pirê wana bi pirê Qur'anê bawer nakin, em bi fiilê xwe, bi fiilê xwe, bi kirinê xwe piraniya Qur'anê red dike. Tenê li cem me çi muteber
Em li mecdiki mala xwedê ava bi camî vekiriye mizget mele azan dide. Em ter camiyên meja xwe dike rojiya xwe digire. Ê ku perê wan hebe ter hecî hinek carî ji bo turistik ter hecî. Em bê kesê ku perê wan hebe sedeka zekat dide. Mala xwedê ava elhamdülillah em Müslümanin ava ji tera İslamiyet. Eva ne İslamiyet e? Eva ji İslamiyetê yek dilopekî ye. İbadetê hanîna yek dilopekî. Ev ibadetê hanê divê gere baxê te, bendê te, kapê tê nabera te Xwedê da xurt bi, da tu kare bi di civakê da, di meselê civakî da, edaletê da, di meselê aborî da, di meselê dayîn û sendina bi cîrana ra, bi hevalê xwe ra, bi malbata xwe ra, gere tu baş bi, pak bi, pîr bi, em bivêjin tu bi edalet bi. Ji ber wî Xwedê Teala di Qur'anê da baz dike gava besa Yahudiya dikin. Ew ayet ji bo me jî derbas dibe. Divê Bismillahirrahmanirrahim ayeta 85 divê efe tu'minûne bi ba'dil kitâbi ve tekfurûne bi ba'd. Erê ma hûn qismekî kitêbê bawer dikin, hûn qismekî kitêbê em bê înkar dikin, red dikin. İnkarkirina di vir da yani serî vedişêrin, hûn serî dinixêmînin. Dicar küfür tê mana em bivê ji bînda red dike, hinek cara jî ji bînda red nake, bi fiil û emelê xwe serî dinixêmîne. Tam zidê Qur'anê dike. Navê red dikim, navê ez înkar dikim, navê ez qebûl dikim, lê bi fiilê xwe, bi livê xwe, bi tevgerê xwe, bi heyata xwe wan serî dinixêmîne her wekî ayetara tune be. Xwedê Teala dibêje erê ma hûn qismekî kitêbê qebûl dikin, qismekî kitêbê em bê red dikin, pê dibin kafir. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ Cezayê wan kesê ku vî karî bike hûn zanin çi ye? İlla xizyun fil hayatî dunya. Tenê rezîltî ye, riswatî ye, qirêcî ye, perîşanî ye, em bivêjin rezîltiya dunyayê. Ew kesê ku bê ez Müslümanim, nîvê İslamê qebûl bike, nîvê wî jî bi fiilê xwe, bi efalê xwe, bi lû tevgerê xwe red bike, Xwedê Teala divê wan kesana di dünyayê da cezayê wan rezîltî ye, perîşanî ye, em bivêjin kepazetî ye divêje. Belê ve yewmel kıyametî roja kıyametê jî yureddûne ilâ eşeddil azâbi. Roja kıyametê jî ew tê dehftanê bi bal ezabê herî dijwar. Roja divê dünyayê de tu bi rezîlî û riswatî û perîşanî û em bivêjin bi mexdûriyet dijî ku anha alema İslamê were ye û roja kıyametê jî ew tê dehftanê bi bal ezabekî herî dijwar da. Yani wan dike ezabê dijwar, ezabê cehennemê. Ve mallahu gâfilin amma ta'melûn. Xwedê Teala bê agah nine ji tişta ku hûn dike. Anha rewşa Müslüman ev ayeta besa rewşa Müslümana dike. Müslümanê me İslamiyet wan li mêje, rojiyê, hece, em ê tiştê ku zirarê nade bêrî ku cêva wan. Wekî dirîne gava tu behsa cihadê dike, gava tu behsa xîtalê dike, gava tu behsa mücadele hember zalima dike, gava tu hember zalima derdikeve, gava tu behsa sistemê dike, diricifin divê aman. Behsa wî neke zirar dike ticareta me, zirar dike bêrîka me, zirar dike wezîfa me, şanê me, şoreta me, em bilû xemr û zîneta xwe, hemû tiştê xwe em bê nahê li ximûb lê dayne lê ji sedî nodê İslamê red dike. Bi fiilê xwe red dike. Loma îro alema İslamê, di dünyayê de alema İslamê divê rewşa rezîl û perîşan daye ku di siyaseta dünyayê da, di aboriya dünyayê da, di teknîk û teknolojiya dünyayê da em bivêjin bi qasê misqalê zerret para wan tunê gotina wan pere nake. Dünya alema İslamê mîna em bivê wek hêzeka siyasî, wek hêzeka aborî, wek hêzeka exlaqî qebûl nake. Lewra me kitêba xwe avtî para sûyê xwe û em li pê hewa hewesanê xwe şûnin. Ulaîke Xwedê Teala ve kesê wa ulaîke lezîne işterew hayâted dunya bil ahireti. Wan kesê wiha ahireta xwe firotine, dünya em bê ahiret danî dünya kirîne. Yani dünya xwe em bê hayata xwe kirîne bi ahiretê. Ahiret danî dünya kirîne.
وانا ج آخرت زیادتر لپی دنیای تر تا آخرت دردایه تا آخرت دا خود دای تا دنیا کریه اوی تا دنیا کریه انسان وها فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون انسان وها روجا قیامته نه عذاب لسر سبک دوه و نه جی کسی که آلیکاریا واندکه جبروی ناو اگر تو مسلمان به دوی پیوان اسلامی نه پیوان اسلامیت ته نه هوا و حواسیا ام بوی دلی تبه و هر وسا نه ام بویجن تجارت تبه پری تبه بازرگانی تبه وظیفه تبه جبروی یکی خدا تعالی ده گله کی گوا خدا ام خلقاندن خدا تعالی به خصوصیت به باش دزانه دزانه دکشا وارد ام قرصه دکشا وارد ام خورته بچاوی ام دکارن دکو دولابا بکن بچاوی ام دکارن ام به فعل بازی و فن فوتا بکن خدا تعالی جبو کو ریل پیشا وانا بگره خدا تعالی به خصوصیت مزانه امت پیشا مجیکری دو امجی دکار بکه خدا جبو خاطر ویج آیت داخستی پیغمبر شاندی کو امبان دکو دولاب هاننا لهمبر خدا دینی وی نکن کو روزا قیامت مستحق عذابی وی و خزباوی و هرس و غضباوی نبا جبر ویا ام بویجن خدا تعالی دوید سوره نور آیتا 47 40 ام بوی 8 و هرسا 40 نهادا دویجه و یقولون انسان دویجن آمنا بالله و بالرسول ام بویجن و اتعنا ام بوی هنگ انسان دویجن مروف دویجن ما ایمان به الله آنیاتی به رسولی وی آنیاتی و امر پیوانجی تک چن یعنی ام بگوتنا وانج دکن ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك تبارك خدا قسمه کی پاشی روی خوش ویاد زورینه اول دوی ما ایمان آنیه خدا پیغمبر ام بگوتنا وانج دکن لیتونر قسمه کی وانا روی خوشی دو گهرینه هاب دوی خواد گوهرین هاب عملی خواد گوهرین هاب لو تفکر خواد گله کی اویا بکار برفریل ویا مزبک روی خواج دین خواده دو گوهرین نه لازم تو انکار بکه تو به ول از اسلام قبول نکم از قرآن قبول نکم قرآن کتاب خودنن گاوا تب قرآن گوتنا قرآن نکر گاوا تب گوتنا پیغمبر نکر گاوا تب گوتنا شریعت پیغمبر نکر اوا تب فعل و عمل خواه قرآن ترکری کو ایرو مسلمان به روش خراب دایه دوی پاشی تو میزد که گله که انسان قسمه که وانا روی خواجه دو گوهرین هر وکی اسلام تنبه و ما اولئک بالمؤمنین کسین کس وان انسانانا نممنه او انسانی که دوی از باور دکم بخواهی پیغمبرم گوتنا خودی پیغمبر دکه لی بفعلی خواه بفعلی خواه آنجی به دوی خواه آنجی پشت خواه داد اسلامی آنجی ام به اسلامی هر وکی قطونه به حیده که به اسلام دجی خدا تعالی دیوانه نه مسلمان لورا گاوا تگو از مؤمنم دوی مؤمنتیا پیوانی مؤمنتیا تا قرآن با گوتنا خدا و پیغمبر چیه ده حیات تا ده رواج دا تطبیقات دا با ایرو مسلمان ما ام بی جاره کی گاوا ده حیات وان دا خدا و پیغمبر جخینی نمیجی روجی آنجی ام بی حج و زکات ای کو نامه دا مشهوره کو پر میج وانا ناکن آنجی بدب لا اله الا الله دبی و اگه تشتکی ناکه هنک انسان دبیجه انسان اسلامی نزان دبی پیغمبر علیه السلام گوتی من قال لا اله الا الله دخل الجنه کی ببیجه لا اله الا الله دکه جنته و شاغی مرک بی لا اله الا الله قبب خدا باور بکه قد عملی تونه بیج دکه جنته افتشتکا شاشه افتشتکا غلطه پیغمبر علیه السلام çok dev gotiye em bir gaba dema teze İslam dest bekir bu insan jukufre bu Müslüman em bir jukufre dev jukufre berdat bu Müslüman ve esneda bata kuştum bimra da harbu cengi da pir sahaba em bir tamam İslam'ı ne ditiye pir sahaba de nevi yine Kur'an'dan ne kedi bu vefat kırın em bir teze bu Müslüman jberuya em bir gotuna ki kubi la ilahe illallah كيف جنتي معنوي روجا إيرو أف قرآن هاننا تفسير لا إله إلا الله لا إله إلا الله قابا تقو تمام القرآن تفسيروية ويش غيدتو لغورا قرآن بجي
جبروی خدا تعالی دویجه انسان تو بالا خدا ده پریوانا چنه ام بویجن اوی کو روی خواجه تا خدا گوهرین نممنه دوی و اذا دعو الى الله و رسوله او کسی کو دوی مسلمان گاوا غازی وانت که بیور با خدا و رسولوی لیحکم بینهم کو خدا تعالی و پیغمبر ده نبران ده حکم بکه یعنی ما خدا تعالی ندیتی خدا تعالی نبران ده حکم نکه یعنی ام بویجن پیغمبر گوا بگوتنا خدا نبران ده حکم کر اوا حکم خدا پیغمبر ده نبران اجرا کر تو برا خدا دوی گوا غازی ده که دوی غازی با خدا پیغمبر ده نبران ده حکم بکه اذا فریق منهم معرضون تو برا خدا ده قسمه کی جوانا دگل کو دوی مسلمانن هم نوری برای خواجه گوهراندن نه ولی قانون اسلامی ام بویجن ام بکی نل گرامه دموکراسی هی ام بویجن قانون بشری قانون مدنی هی لی بقانون اسلامی حکم نکن تو بالا خود قسمه کی وانا روی خواجه دو گوهرینه گاوا باسوتی کرنه دوی عادی سادن دویجه و این یکن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين لقاوا حق بزانبه ده مسألة حكم شرعي ده مسألة شريعات ده حكم خدي پیغمبر ده حق جوارا ده كذا باللز وبز وببز تين با إسلامي أين مسلمان ما إيرو قاوا إسلاما كو زرار ناقيا تبعث إسلامي كر تبعث شريعاتي كر تبعث دين كر تبعث جهادي كر او اسلام کو زرار نادوان ام بویجن تابع جانم ام مسلمانن ام چشکه مسلمانان ما ام مسلمانتی با به دینه girdi her de bejere le gava zarar giş beri kavan gava zarar giş middavan gava zarar giş abi ticaret tavan mal evan mülk evan şan şöhret tavan tu bele xwada de gelle ki İslam ruye xwaj İslam edu guherin gelle ki kesi gudve Müslümanın ruye xwaj İslam edu guherin جبروی دوی پیوانی اسلام اسلامتیاته پیوانی مسلمانتیاته قرآن پیروز به نه گاوا منفعت تهدید هب تو بیز مسلمانم نه کو گاوا تجارت ضرر گیج بدنته تجارته مالته ملکته وظیفته شان و شهرته تو اسلام ام بيد باش بي خراباوي هر وكي قا اسلام تنبه ام تفعل افعال قات اسلام ام بيجن رد بك جبروي پیوانی اسلامیت مدوی قرآن به ایرو روشا مسلمانا کته دا رزیل و رسوای قاسا کپازه و پریشانه ما پیوانی مسلمانتیا ما نه قرآنه پیوانی مسلمانتیا ما نه سنت پیغمبر علیه السلام پیوانی مسلمانتیا ما هوا میه حواسیا میه تجارتا میه ام بی وظیفه میه شان و شهرت و خمر و زینت میه و راحتیا میه جبروي الإسلام بيرن لقرآن بيرن إسلام بخوينن قرآن بخوينن هين ببا